Count the stars if you can. You will be a great nation. I will give you this land. I will bring you back home. I'll bring you back home, oh my children. You will no longer roam, lost and alone in the night. There is nothing on earth that could take you away. Once I gather you under my wings, I will bring you all back home again. Though you've wandered like strangers to the ends of the earth, I will send you a Savior. Shalom Aleichem. O te whaatalo whātu le swafamanu malo Yesu Kristo i le nei afi le polo kalame o Isaraelu le nuu Paia i le aonanga a le Global Kingdom TV channel ma o leo amataina le nei polo kalame le tatalo. Father, I thank you. We bless your name. Manto te whaamanuina lo swafa Paia. E vi ia oe te mai whaavavau. Whaafitai te mai lo afionga Paia. Whaafitai lo nganga Paia. Whaafitai lo alo Yesu Kristo. Na saunia le whaolatanga mo I mātou tangata sala. Father, I pray that your Holy Spirit will help me and lead and guide this conversation, this program tonight. Ina ia manino lau upu le tua lo e talanoa mai ai a te mātou. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. O te toi whaatalo whaatu le swafamanu malo Yesu Kristo. Ia le onanga le Global Kingdom TV channel. Ia na polo kalame e peo na masani ai. Ia ma o te fia fo e amataina fo le nei polo kalame o whaingoa ina o Isaraelu le nuu Paia for Israel, the holy nation. O le nei polo kalame e whaatala no ina ima ta upu e whaasina tonu I le nuu o Isaraelu ma le whanaunga a Isaraelu. O le nei la fiafi peona e sila atua I le tato au tū. Ua wha au tū inai. O le aso Tutoatasi o Isaraelu. O se aso Faapitoa mo Ierusalema. Ma le sauni atu ai mo le tau saminga o vai aso po le tau saminga o le Pentekoso. I le maasino a perila ma le maasina o me. E tele ni aso Faapitoa o whaamanatuina e tangata Isaraelu po tangata Iutaia. O nei aso Faapitoa e toe tōma natu ai I ni mea o tutupu I tala whaasolopito o le whanaunga Isaraelu. Ma lato toe ma whau wai, ma natu ai ni mea o tutupu ia te lato. E me se fo ele anga le lei o le tua le whanaunga Isaraelu. O te whaatalo whatuai a te oto, I o mawhai ona mafuta mai le nei afi. Ia me se fo ele uso pele a anga o sao mafuta mai sa amua. Le uso yanga le lei. Ia ma oto umalava o mafuta mai le tato por kalame le nei afi. Le aso lua se fulu mai whao a perila. Na whaamanatu ina ai e le whanaunga Isaraelu. E se aso Faapitoa e ta ua o le Yom HaShoah. Po le Holocaust Remembrance Day. O le nei aso e whaamanatu ai. E manatu ai. Ia le 1 miliona o tangata Iutaia. Ia na whasi o tia I le vai tausanga tasi iwa tolu. E o atu le tausanga tasi iwa whaalima. I le pule anga Hitler I le malo o siamani. Le na toa tele ai tangata Iutaia. E le ngata o na whasi o tia ai na tuli ese mai mo lato inga manu o iai te tonu Europa. La e manatua o laso lua fitu o Nisan I le kalena a e peru. O laso lua sfuma wha a perila. Leana wha manatua I le nei tau sanga. O le aso tolsifulu a perila.
was Israel's Memorial Day, Haham Yom HaSikaron. O le aso lea e mana tuai ia pita ua mali liu. A o le aso e se fuluma le wha o mei, o le aso le wha manatu ai le Tutoatasi o Isaraelu. E peo na a sauni atuai ia Samoa e wha manatuina lo na Tutoatasi masi na pou. Ia o le Tutoatasi la o Isaraelu. Lena toi fausia le malo Isaraelu i le tausanga le atasi iwa whavalu. Lona winga ua fitu se fuluma le fitu tausanga. Talu ona toi fausia ina le malo o Isaraelu. I le mali lienga a malo tu Faapitoa United Nations. Ai tatou ai I tala whaasolo pitu lava o le malo Isaraelu. In pena tatou paita wai tono le Paia. O se malo o liva na iai. Ai ona wo ova ati ma le lua afe tausanga. O whaata fea ina le nuu o le atua. Mai ilo latou lau ele. Ai pena tatou loa I perofeta whamai. Peana whaata fea le atua lona nuu. Ai toi whaafo I sia lava ele atua lona nuu. E toi no nofo I whanua ma ele na ia folofola I na atu. Yo latou au ngā tama. O le fausia I nai le malo o Isaraelu le tasiva whaavalu. O se vainga le o se vavenga tele na Paia in modern times. Awa paulawa le o se malo ua ova atu ma le lua afe tausanga ele o toe whai ma malo a ua toe fausia I avea ma malo I le lalolangi. O le plena le malo tu Faapitoa ia no rema le aso lua iwa tasi iwa whapitu. Na whapea o le a fausia I se malo mo tangata iutaia ma tangata a lapi. Lono inga o a Jewish state and an Arab state. Aina talia ina la e tangata iutaia ia le mali le plan lea po o le fuafuanga lea a malo tu Faapitoa. Ia whaia se states mo tangata iutaia. Ia whaia po se states mo tangata a lapi. E talia e tangata iutaia aina te ina e tangata a lapi. Ia le fuafuanga lea. Whamai I le aso tolo sepulu o Novemba le tasiva whapitu. No so whaia I loa Isaraelu. Po whanaunga Isaraelu. E malo a lapi. A o le temina ele o Tutoatasi ia le whanaunga Isaraelu. Ia le malo Isaraelu. Ono ua tele le whaasawa aina o tangata iutaia I te tonu Europa ma tinu o le lalolangi. O lena ngā solo atu ai loa e toi no nofo I te tonu Israel. E sai ai lava tangata iutaia sai au maupe te tonu Israel. Sa filongi ai ma tangata a lapi I lalo le vainga lea a Peretania. Le ta ua o le British Mandate. Awa mua atu, luma atu au le upu ai le ipu lea e Peretania ia a aia o a aipa ia na pu lea le Ottoman Empire o le na rumai I le atunu ule o Turkey le na taita ia e tangata Moslemi ia e tūlai mai loa ia Peretania ma lato pu lea ma ia a aia ma whaia lole mali lienga le a fausia loa I state mo tangata iutaia ma tangata a lapi. Talia e tangata iutaia ai te ena e tangata a lapi. E o mai la te minei o loo tau pea, o loo fina o pea, e te tau o na lua ni stete pai. Ai tato tue matua, na ofa atu stete lua, ai te ena e tangata a lapi. E o mai la vai le te minei. Mai a o le I Tutoatasi ia Isaraelu. Na a mata no so whai mai e tangata e atunuu a lapi. Na Tutoatasi lola ia leo Isaraelu. Whamai o le aso no so ai. A mata lona toe a tili e no so whai mai e a malo a lapi o malo I o Suria
o Ierusalema, o Lebanona, ai Kupito, ma Iraq. A tato papa ai I le mepo laulangi po o le pawhanua laulangi. Ese le te tele o nei malo, e la ititi lava le malo Isaraelu. E te tele ia malo ia o Suria o Ierusalema, Lebanona, ai Kupito ma Iraq. Mai na lato oso fai mai Isaraelu. Ma fola atu I tangata alapi o loo au mau I te tono lau whanua o le aipa ia. Fape I ese ai se mātou oso fai atu ia tangata Utaia. E manu ma lo I mātou le taua. Ono o tauto e fo I atu lea e toi au mau I te tono o le aipa ia. A ole mea wa tupu, e le I manu malo ia malo alapi ia, na manu malo ia le malo fou o Isaraelu. Lea na te kliaina lato a tutoatasi ia me tau sanga I tasi iwa whawalu. O ma o se vāvenga fo I lea wa tātou te loa. O le vāvenga lava ua toi fausia I nai le malo o Isaraelu. Ma ua toi whataunu I nai, ma ua whataunu I nai. Nisi o folanga wa tātou whaitauina I to tonu o le awhionga Paia le atua. E le toa tele ai o malo te tele a lapi o whaasanga taumai a Isaraelu. Ai na manu malo Isaraelu. O tangata la a lapi na o ese ma lau whanua Isaraelu whapea. Sei umale o so whainga a malo a lapi. Na la tau toi no nofo e ala I ele I lau ele ma whanua o malo a lapi na la tau o ai. E whaatali le teimi e umale o so whainga a malo a lapi. Male manatu. Lato manatu o le a manu malo ia malo alapi ia Isaraelu. So lela ele livana fa manatu atu le tutoatasi. Pitus fulu male valu tausanga. O pitus fume pitus tausanga. Taluna toe fausia le malo Isaraelu. Au tatou te loa o ova atu male lua afe tausanga. Na whaata fea e se inaili whananga Isaraelu. Alo watoi watu e toi no nofo. I lau e tusa ma le fionga pa ia le atua. Tato te vaaia I loa I neiva venga na whaalia I le nu o Isaraelu. Tato te toi ma natu ai I upo e hau perfeta ma pa maumaunga o le tus pa ia. O le fina ngalo lava le atua. O ana plomisi, o ana fuafuanga, e whaatau nuuina lava I lona taimi. Amen. Ele I uma, ele I levana uma atu o na tutoatasi Isaraelu. I've on beona ta ua. Ai oso whai e malo a lapi. Ele tutoatasi o Isaraelu. Sa vailua ina ia le aile o Ierusalema. Ile tu I sisifo o Ierusalema. Sa vaia le e Isaraelu. O le tu I se sae o Ierusalema. Sa pu le e Ierusalema. E moni lava ua fausia le malo Isaraelu. Le tasiva whavalu. A o le vao le tasiva whavalu e o atu le tasiva o no fitu. Na pu lava Ierusalema le malo alapi. Ia le tu I se sae o Ierusalema. Lona wina sa vailua ina ia le ailea o Ierusalema. Ai o le asa Faapitoa le na whaamanatu Ierusalema I le asa luono o me e ta ua le Jerusalem Day o Yom Jerusalem ina ua toe tu whaatas ina ua toe maua Isaraelu le a ai atua o Ierusalema e le ngata o le tu I se sae a o le tu I se sifo. Ona ua so whai atu e nisi o malo o alapi. Ia Ierusalema leana toe manu malo ai Isaraelu. Toe maua ai le Isaraelu o Ierusalema o mai peo na iai le vaitau nei. I lalo le vaenga Ierusalema o le tu se sae o Ierusalema. Sa lima fai o nasia si atua inisi. Sa fainga ta o na whewa ai tangata I le tu se sae o Ierusalema. O le tu se sae o Ierusalema o lo iai le ai tuai. O lo iai le o ia o le maunga o Live. O lo iai le alia le ta o le Kidron Valley le alia o Kitiona.
O loo iai fo ile fanua o Getsemane, ile I tūle I se saa Ierusalema. O le mafu angala na le e a fai e te malanga atu I te tonu Ierusalema I le nei vaitau. Ua mawhai ona e asi atu I le mea na tuai le malu malu, I le nofoanga o le fanua o Getsemane, o le aai o tuai o Ierusalema, o le aai o Tabita, e te o atu e foi I le maunga o olive, ono o lewa I lalo o le vaenga a Isaraelu. Pamai le tasiiva limas fumaliva. Na sauni e Isaraelu, na amatai na e Isaraelu. Ia se pelo keki e au mai le vai o Isaraelu, ina ia whaasau le sua vai mai le Samuel Galilea, ina ia whaalu atu I le Negev, po le tu I saute o le atunuu. A o le tasiiva ono wha, na amatai ona o so whae mai e Suria, manisi o au taua Yoritana. Ina ia tau fia le polo keki lea Isaraelu I le au mai ai o le vai. Na o le vai o Samuel Galilea, po le vai o Galilea, e le tu I matu o Isaraelu. E koneta atu lea I le vai o Yoritana. A o fai le polo keki lea a Isaraelu, ina ia whaasau le sua vai mai Samuel Galilea. Ia o atu I le tu I saute, ia maua le sua vai le tu I saute o le atu nuu le o Isaraelu. Aina o so whai mai e malo a lapi o Suria o Yoritana. Ina ia awana ina ia tau fia le ngaluenga o le whaalatu o le sua vai mai le Samuel Galilea e atu le tu I saute o Isaraelu. A mata foi ona tawhanga ina mai o Suria. Ia whaatoanga Isaraelu mai le Golan Heights. Le tasiiva o nono o whaatetele ai le tawhanga ina mai o Suria o Isaraelu. Ma ua ele ngata na o Suria ma Yoritana awa au whaatasi mai ai ma ai kupito. Le mafu anga lea na whaia ai lesi taua I le tasiiva o no fitu. Le taua o le taua le ono aso. E tele tau sanga ia na a mata ona o se whaia tua ia malo o a lapi ia Isaraelu. Ai na o le ono aso na pena te tele ai le taua lea. Ina ua uma le taua lea, ua toe mawai lea Isaraelu o le tu I se sae o Ierusalema. Mal Golan Heights le tu I matu. O le Golan Heights o lo iai ni maunga a asi atoa I te tono Isaraelu. E te aluanga I lunga I le Golan Heights. E tūlanu o le aile o Golan Heights. E te vaba ai atu ia le panona, le maunga he perona. E te vaba ai atu foi I a ai o Suria. Ma e sele tāua o le Golan Heights I se atu nuulava. Ona pei e avea lea ma manofoanga taua ingi taimi e tupu ai taua a wai maualunga e mawhai ona whaingo fia ona vava ai atu I ni oso tau ni au o lo oso tau mai ia le ai o Isaraelu. Le tasiiva la ono fitu le na toe mauai loa Isaraelu ia Ierusalema atua, ia ma le Golan Heights, ma le mafua angala na o lo ta ua o whai ai se aso Faapitoa le na whaamanatu ia me le aso luono o me ona ua toe maua e le whanaunga Isaraelu ia I Ierusalema. Ma o le vaitau nei o loo mana nao ia malo tu whaatasi le United Nations. Ina ia toi vai lua Ierusalema. A watu le sipito Ierusalema mo tangata alapi. Ai au mai le sipito mo tangata a Utayam. A o tatou baba ai I tala whaasolo pito a Ierusalema. Tatou te toe manatu natu I le tupu o Tavita, le tupu leo Isaraelu, lea na ia whaato I laloina, ia tangata ia puse, ia sano nofo I te tono le ayu Ierusalema. Ma ia a whaoa loa Ierusalema, e whai ma lau mua o Isaraelu.
Sa te whaai I le 2 Samuelu 5 whaipo 5. O loo tā uai, lea sa na avea lo ia tā vita matupu. Whamai na avea ia matupu I Heperona. E le ngata Heperona a o te tonu o Ierusalema. Lau whaita watu la 2 Samuelu 5 whaipo 5 whaapea. Sa whai o ia matupu I Heperona I a yuta I tausanga e pitu, mama sina I ono. A ua whai o ia matupu Ierusalema ia Isaraelu uma atoa mai utai. I tausanga e tolu se fulu ma le tolu. O le mauai o Isaraelu o Ierusalema I whai mo la latu la mua. Ona o tā vita. O le ailea sa pulea I tangata I puse. E le na whaua mai tā vita e whai ma ona la mua. Ma e sili atu la ia. Ma e sili atu tausanga na tupu ai. Na avea I ma Heperona ma lau mua te mi no whai ngā tupu a tā vita. I te tonu o Ierusalema. Na I profa mai. E tausanga e tolu se fulu ma le tolu. Leana avea I oia matupu I te tonu o Ierusalema. Hamai ono atu lea o le tupu ma ona tangata Ierusalema I sa I puse o e sa no nofo I le nu. Lono winga, ao lei au mai e tā vita I le aile o Ierusalema. O tangata sa I puse I sa no nofo I te tonu o Ierusalema. Tātou te tue whai e le ngata ina avea ia Ierusalema ma lau mua o Isaraelu lau lo le whainga. Ele nofo I ngā tupu a tā vita. E ina ia au toi au mai ai le ato la aua le atua. Le tata te whaitau ai le 2 Samuelu e onu whai mua e o le 2 sumaitu. Pamai, ua a mia tā vita le ato la aua le atua. Le na a mia mai e toi au mai I te tonu, e tu I te tonu Ierusalema. E tato te loa I le tala lau I loa lea pamai. Au mai au le ato la aua le atua. Mai na siba tā vita I lona maa losi ato atua. I luma o le atua le temi wato e watua I le ato la au. Ai na ino sia e lona to o lua a le awhawhine lea o Saulo. Le na whai mata o lua tā vita le vai tau. Mai na ino o ia no vaai atu o siva o saa tā vita le au mai ai o le ato la aua le atua I te tonu o Ierusalema. Na fausia foi ta ua le 2 Samuelu 5 pe pesuma tas. Mai na fausia ai e tā vita ia lona no foanga tupu po o le lona maota I te tonu o Ierusalema. Tula e mai foi lea o le tupu o Solomona. Na ia fausia ai le malu. I le ni tausanga o mawai atu nei le itele na eli ai ia se tasi o pito o itu o Ierusalema. Na eli fo ai maua I lalo lava ia ni tano na fausia ni eli atu e tangata ia the archaeologist e masani latu eli ina ina ia o tangata sue. Ai whamai la ili atu e maua ia meo wars I lalo le tano e latu waile sua vai. Lato te talitonu o le taimi lea na oso whai mai Asuria I Ierusalema I le vai tau o le tupo Esekia. Le na fausia ai nei no fuanga I lalo o le eli. Ai I le taimi na oso whai mai Asuria I Ierusalema. E teli ni mea le lei na tupu I te tono Ierusalema. E peo le tato whaitau wina I le tusi Paia. O lea na wha sa tau ai le tato alii. Na toi tu wai fo I lo tato alii whaola. E na ia maliwa toi fo I te tono o le malu. Ma ia o tengi ina masasa ina I la tauna avea ia le malu le atua mamaketi whaatawai o loa. Ai le avea mawhale te talo. Ia e olo le aso whaamanatu ai le aso Ierusalema.
e ngā solo atu ia tangata iutaia. Mai le ai fau, e anga i atu le ai tuai. Ai umalava, e wha umalava ini vi inga o pespesenga, mani siva la toti whaia i te tono le ai tuai. Ona la toti mana tuai, le toe manu malo ina e Isaraelu. O le ailea o Ierusalema i le tausanga ta siiva o na fitu. E tele ai malo a lapi o loo tama whaipea e oso whai le nu o le tua ma tau whai ina ia la tau maua. Uma ia le ailea o Ierusalema i le ngata le ai i tu matu o Isaraelu. Hei tatu whaftai le tua o loo iai lava i le pulenga a tang ale whanaunga le tua ia le tele o ai a Isaraelu. Mau te mana tua i fo ila o loo sauni atu ia le tua a le Global Kingdom TV channel e anga i atu Isaraelu ia November a whai o loo e fia malanga atu Isaraelu ia ma whai ona esin mai sau message e te ini au pisili pe te fia awai mai le malanga o loo sauni atu. Ma nai fo ile malanga atu aia e te pa ai i ai o le atu nuu ma e va ai ma tatou mana tuai ia upo tu sia le fionga pa ia le tua le tele o vavinga awa o le fa mana tuai o le fausia o le toi fausia ai o le malo Isaraelu i le tausanga tasiva fa valu o se tasina vavinga e tele na fai le tua molona mo le whanaunga Israel le toi mauai o Isaraelu o Ierusalema i le tasi iwa o no fitu, o se tasi fo ina vavenga. Ma ono wa pulea Isaraelu le tele o ai. Ua whaingo fia ai i tātou ona malanga atu, mahasi asi atu ia ai. Awa o ai i lalo le vainga a tangata alapi. E se whainga tā, ona e ho atu ai wa e le ngata e le sefe, ai o loo ai loo teu wina ini awale mawhai ona whaingo fia ona tatua se tuai. O nisi aia o te tā uolo i lalo wa inga tangata alapi i te tonu o le ai Paia. O le ai lea i petania, le tatu te ilo o le ai leana o le ai la salo. E se whainga tā ona o atuai. O le ai leo Ierusalema. Le ngata fo ilia o le aileo he perona o ai umaia o lo ilalo le vainga tangata alapi e sere whainga taona o atu iai ai tatu whaftai le atua ua mawhai e tatou e le ngata na tatou whai tau ai la pia mapa ia le atua o le ala mawhai una tatou o atu ai i te tonu o le ai o Isaraelu pe awhai e whina ngalo le atua tatou te toi asi atuai o te loe to o te le nisi o atuai ia o te lo fo ia o sao ni Pastor Mike ia ma le so alo ma le vaenga le o sao ni atu e o atu i le e asi atu i le ai Paia ia no tō mai lea ma ni lato li poti a tato whaano longo ai but today o le whaamanatu ai o le aso Faapitoa o Ierusalema o le Tutoatasi o Isaraelu tātou te toe manatu ai vavenga na whaia e le atua molona nu. E le ngata na whaia le atua molona nu a o tātou o vavenga le atua na whai te tonu o tātou a inga o tātou lava tangata Tutoatasi ia po o whea lava ni mafutanga ua tātou whaalongo ai ni moli mau o vavenga le atua tātou te ioe mawha maoni o le atua soifua o le atua whai vavenga po le ase mana onga o loo ia te oele nei a fiafi a pe o tau maulo a whaatu atua ono o umina e whaatali i le atua mo se tali le nei a fiafi o le a tātou tali tonu e peo na whai le atua mo lona nuu ma le whanaunga Isaraelu e whaapea fo i ona whai le atua mo oe maa. Lasi mana ongo ia te oe o le a whaise te talo nei a fiafi tu i nā toai nei mana onga Faapitoa a wā o le atua soifua o le atua whai vāvenga e peo nei a whaia mo Isaraelu e ma whai fo i mo i tātou. Father, we thank you for your word. We thank you for your miracles that we see, God. You brought your people back
into the land that you have promised to their ancestors. Lord Father, when they created the modern day state of Israel, in 1948, that was a miracle. Matova ayo vavenga na e whaia I lau whanaunga o Isaraelu. Tama o le mātou whaotuatuanga fo I lea. E peo o vavenga na e whaia ono o au folfolanga na e whaatau nuina. Ma le mātou tali tonunga fo I lea. O au fuanga mau por kalame mo lo mātou manuia, o mātou ainga, o mātou ekalesia, o I la atau uma o iei o la atau whanau. Mātou te sali tonu e peo na e whaia mo Isaraelu e whaapia fwoi na e whaia mo I mātou. So Father, I pray o te tatalo, I se tasi o whaalongolongo maile nei afi, se mana onga Faapitoa I a te ia. Sa ma o te tatalo ia e tali ali I lona mana onga le tua. O te talo fwoi le tua I eo mana o mia lau fisoswani. I e fisoswani atu ia te elatou. O te mana tua ai nisi o ai o le neila lo langi e lei o atu ai le tala le lei. Ta mau te talo ina ia saunia ala e momoli atu ai le tala le lei I nei no foanga ma ai. Ina ia whaola ina tangata o malava e pea la wafiunga Paia. O le tala nei tala le lei e aono o atu tulu inga o le lalangi. Father, I pray this in the name of Yeshua. Amen and amen. Okay, ma ole aso mua, le afiafi o le aso mua uni. A mata ile tau saminga le a Isaraelu, le tau saminga a wanaunga Isaraelu tau o le tau saminga o vai aso. O le tau saminga o vai aso, atu ai le fitu vai aso, taluna uma le Passover. Ai eise nena tupu a whaamanatu ai e au soo po o tangata Isaraelu. Ia le tau saminga o Vaiaso, the Feast of Weeks or Shavuot. Lena whaatastasi ai ia le au soo I lunga le awhiawhi au pito o lunga. A o le vai tau tonu a lea o le tau saminga o Vaiaso. Ai na lilingi mai ai lea nganga o le atua I lunga o le au soo mai lato uma sa whaatastasi ai I le awhiawhi au pito o lunga I le vai tau. Le ai whai tau le tusifa mai e whaalongo atu ia tangata ia o longa ngana mai ia tangata sa te tono le awhiawhi au pito o lunga. Inga ngana ese e mala mai tangata ia. O le vai tau lea o lo tumu Ierusalema. Excuse me, o lo tumu Ierusalema. I le whaamanatu ai o le tau saminga o Vaiaso. E o atu ai a batu ia taulanga I le manumanu. A o atu ngasa o lo atu ai ia tangata Isaraelu e batu taulanga I le manumanu. Ai whaalongo ai loa I le ngangana mai o au soo ma tangata na whaatasi mal au tangata au I ngangana ese la tau tsalsonuai. Ia na tu la ia loa ia Peteru malaunga ina le upo le tua mai toa tele na whaola ina I lea la vaso. Amen. O lo sauni atula ia tangata yuta e whaamanatu le tau saminga o Vaiaso pole tau saminga o le Pentekoso. Ia vea fo ilia ma se mata upu tātou te mānatu iai. Amen. O te loa o lo ngā lua mai lea nganga o le tua. A o I tātou lava, tātou te le whaatanga ina, se taimi e ngā lue mai lea nganga o le tua. A tātou sauni atuai I sauninga I nei Vaiaso sa. Tātou whaatanga ina, le ngā lue mai o lea nganga o le tua. I te tonu o tātou sauninga. A wā, tempa mai o na poe ngatai, e li lingi mai ai lea nganga o le tua I lunga o tangata uma. Lono winga o tangata uma lava o loo sauni e talia le lingi ina mai o le nganga Paia o tangata uma lava na la taute mawaina le lingi ina mai o le nganga o le tua. Amen. So as we prepare to celebrate the Feast of Pentecost, I pray that we will allow ourselves
allow the Holy Spirit to touch us. Tatou whaatanga ina le anganga o le tua ngā lue o tatou loto. Tatou whaatanga ina le anganga o le tua na ia papatiso ina I tatou. E le ngata I tatou a o le tatou e kalesia. Just ask yourself, o le ase te min muli lava na papatiso ina I oe e le anganga o le tua. Ia avea la le nei vai tau tatou te whaatanga ina I le anganga Paia e papatiso ina I tatou ma ia sui ina o tatou o langa. Amen. Ia o le tatou mata upuna nei afiafi o le tatou tala no ai I le tutoatasi o Isaraelu e ngata ina o tele ia malo a lapi no so fa Isaraelu e na whaamanatu lava le tutoatasi o Isaraelu tasiva whaavalu le toe mawai o Isaraelu o Ierusalema le tasiva o no fitu ia ma le sauni atuai e whaamanatu ina le tausaminga o le Pentecosto. Father, we thank you for your word. We thank you that you are a miracle working God. We thank you that you are a God who promise and fulfill all his promises. And Lord, as we prepare for the Feast of Weeks, Feast of Pentecost, God, help us that we prepare our hearts and ourselves to receive the outpouring of your Holy Spirit. And God, as we prepare to go to church this weekend, as we come into places of worship and places of prayer, Lord Father, I pray that we will allow your Holy Spirit to move in our hearts, to move in our midst, to move in our services. I thank you and I honor you. In Jesus' name I pray. Amen, amen. Ia whaamangalo mai fo se seo le au na le fiafi se upua so ona lafo e le maalia I lau whaalongo. Ia vai foi o e fiasi atu I le nuu o le tua o lo sao ni le malanga le Global Kingdom TV channel ia November lua o lua lima. Ma whaftai fo ia Pastor Mike Masara o CEO ia o lo vaia le o nanga le ala leo le ale Global Kingdom TV channel ia mese fo ia o ona umalava o lo la te ula nga ina le afionga pa ia le tua I lungo le nei ala leo. Ia from me here in New Zealand, Wellington, New Zealand, I wish you a Shabbat Shalom. Whamania le tua. God bless.